I ove godine možete proslaviti rođendan vašeg djeteta u Don Quijotu. Razveselite slavljenika, pozovite male uzvanike rođendana, roditelje i dođite na druženje u prirodi sa životinjama na našem imanju. Sretan rođendan ti, sretan rođendan Martin, sretan rođendan ti. Naša ekipa volontera i članova udruge brinut će se o zabavnim igrama s djecom. Skakanje u vreći, potezanje užeta, igra oko logorske vatre i još puno toga. I ono najvažnije, svi su pozvani na jahanje. Uz to će djeca saznati sve o konjima, njihovoj brizi i čuvanju. Upoznat će i naše ostale životinje, kuniće, mačiće, patuljaste koze i golubove. Za roditelje imamo prostor za druženje, ali i vreću za skakanje tko je željan zabave. Imanje udruge Don Quijote nalazi se na Šimunčevečkoj cesti u Sesvetama, 10 minuta vožnje autom od Zagrebačke obilaznice s izlaza Popovec, odnosno pola sata od centra Zagreba. Don Quijote se bavi terapijama pomoću konja za djecu s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom. Svojim dolaskom na imanje pomažete našem radu i potičete inkluziju naših korisnika sa svim novim posjetiteljima. Više informacija o rođendanima, cijenama i načinu rezervacije potražite na našem webu donquijote.hr.